aray non buri wala mino en wano Halimatu Balde e Mariama Sire e Ummu e Adama e Aisha Kaba e groupe mabɓe o fof yo Allah winnanɓe baraji aray hande ko woni waɗande en bayana meɗen ɗo inchallah ko suka miñirawo meɗen jangganakujo meɗen aray ɓiɗɗo directeur juulideren ɗo Ceerno Masaliou sukarno wiye Alahajji Yuunusa Diallo ko kanko woni waɗande en ɗo yewtere nden yeru 40 minutes ko Allah subahanahu wa taala on o newnanimo wo en toro Allah yo Allah newnanmo waɗa yewtere laɓande hara ko si Allah waɗi enen heeɗi ɓen kadi o waɗana en joddi muɗum hara ko aljanna miɗo toro on yon heɗor fi Allah jento ɗon heɗo ɗon moƴƴa kala ustage mo yiɗon no waɗa yewtere hannde no wawi waɗugol yewtere ko ni on tigi fuɗɗori onon kay ko ni on ko fuɗɗor ɗon wonɗo volonté o kadi mi winda inde makko nen haray fi vendredi aro on ɗum ko 1er décembre jon inchallah assalamu aleykum auzubillahi min alcheytani irrajim bismillahi irrahmani irrahim inna alhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأبدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فيا إخوة الإيمان بطيكم بطهية الإسلام طهية الأهل الجنة في الجنة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. yetti Allah subhanahu wa ta'ala yettore nde alaka hatti yettore jiyaɗo lo'uɗo haton jinɗo no yettirta jeyɗo mon mo gasta e ɓawo mum on neminɗomo nemaji ɗin fof on e yetti Allah ka ɗengal e ka ɓernde e ka tere meɗen e yetti Allah e ɗi nemaji makko e ɗi moƴƴereji makko ɗi o moƴƴi e meɗen o nemini en o waɗi en ɓiɓɓe adam tedduɓe e yoɓamo hay hunde imo wawno e wadde colli wiroji ma liƴƴi ɗin ka nder maayo ma pulloy puusoto koye naata e nder gayde waala ma daaɓeji ñamoji hara defaali hara hoɓaali hara lesaali hara hoɓaali hara defaali hara lesaali mo wawno e wadde kala ko yiɗe e tagore makko nen ɓay wona enen tun o tagi kono ka moƴƴere makko e ka yurmede makko o hawrindini o waɗi en ɓiɓɓe adama tedduɓe ɓiɗɗo adama no wayi wono o wayi himo teddi a yiyay bareji no wara ka tara o ma ñaariji no wara ka tara o oto no rewta e muɗum haysi ko feetuɗo haysi ko feetuɗo si oto on tamponnike mo hara ko feetuɗo wonɗo ñaamude ka mbaleɗɗi fof dogay moobo o tambe o ginge ɓiɗɗo adama on hino teddi o ɗum waɗi si o wii walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fi lbarri walbahri wa razaqnahum min altayibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila o ɗum ñalawol ngol si ngol jibinama ko ɗon ngol wonata ha ngol nawya ko ɗum kadi waɗi si kefum kum kadi si kum yalti ka nder wofonde ko ɗon kadi kum watta yana suƴƴito ha kum wawa dartanade hoore makkum ɓiɗɗo adama on noon ko ɗo yo jibinede haray juuɗe adodiri e makko nunnomo ƴettamo addimi ndara ɗum no foti daɗɗane ha moƴƴa si walline muynine tuma wotuma himo bamba tuma wotuma himo ronda ko wonɗon boobo
si o nawi kadi ko imma oto no rondimo ma moto no rondimo ma velo no rondimo ma avion no rondimo ma bateau no rondimo wa hamalnahum fil barri wal bahri si o maayi kadi o ronde ɓe ngani no yettugol go Allah e ɗin nemaji makko tawti noon ɗin nemaji ɗi rentuɗen e ɗi e renta e hino ɓuttu e hino hoolare e hino nafakkaji e hino cellal e hino sonnaɓe e hino ngaluji e teddule ɗen fof e newendeji ɗin fof ɓiɗɗo adama on ko neminoto kon no jeeya ko ɓuri neminagol fewndo ka wonɗen ɗo e o zamanu men ɗo haɗay hiɗen haani yettugol Allah sabuna Allah no wawi wattutugol fiiji ɗingoy o itta ko wonno hoolare o watta kulol o itta ko wonno jawdi o watta basal o itta ko cellal wonno o watta ñaw o itta ko weldigal o itta weldigal o adda hawre e konnaaku imo waawigoy wa ista'adhara rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid haray hiɗe yettimo fo tawana seeɗa haray mi salmini o salminago islam haray miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala yo o longinan ko mi yewta on ko faaminoto miɗo toromo kanko waawi jogi onon kadi yo Allah uddutu on hakkilkin hara on faama yewtere anden kala ko mi yewtiɗo haray ko immorde e deftere Allah nden e sunna nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kala ko ardiga e faljere haray ko immorde e cheytan haray hande ide yewta hakke fi kawtal al ihsanu ila al jar moƴƴagol faade kawtal muɗum haray noon e yewtay imma piigi ɗiɗi maɗum piigi tati inchallah si tan on permetti en haray e yewta e ɗiɗi maɗum tati ɓe inni wo man huwa al jar wo ko hombo woni kawtal al jaru huwa man yujawiruna fi l maskani wal amal والسوق والمزرعة والدراسة سواء كان مسلما أو كافرا woko woni kawtal woko ommo kawtudiɗa e muɗum ka maɗa kañum maka golle kañum maka marcheji maɗum ka gesele maɗum ka tramji maɗum ka parkji foti noon hara ko julɗo maɗum hara ko keefeero ko ya moƴƴo e makko ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala inni en fadlul ihsani ila al jar moƴƴagol faade e kawtal muɗum laqad azzama al islamu haqqa al jar islamu tuntaw mawnini ko woni kon taw kawtal teddini taw ko woni ton taw kawtal ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o wi ka deftere makko wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa jari dhil qurba wa jari al junub was sahibi bil jambi wo moƴƴe nene mon e baabe mo moƴƴe e maɓɓe kañum ma e joomiraaɓe ɓadondiral e aliyati maɓɓe moƴƴoɗon e maɓɓe kañum ma e miskinɓe ɓen moƴƴoɗon e maɓɓe ɓe fof ko yo moƴƴo e maɓɓe ko ɗum nela sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki man kana yuminu billahi wal yawmi l akhir falyukrim jarahu nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo kala on hooliɗo kala on yiɗuɗo Allah hooli ñande yawmal qiyama hino woodi wo ko yo teddin kawtal makko ko honno noon teddinirten kawtal men ko e yennuɓe ta ko en piyuɓe ta ko en waɗi honndum si ɓe nelima yaha kala ko ɓe innima ya waɗu tawi no yaadi e deftere Allah nden e sunna nelal sallllahu alayhi wa sallam waɗa hara son jaali ɓe
ko wonta ka étage ma kamɓe hiɓe ka leydi kamɓe hiɓe ley naya giddu toon ɗen jogirawa feetuɗo haray ko ya waɗ attention e muɗum haray ko ɗum ɗon nela sa sallam e makani en inna alladi yuhsinu ila aljarihi huwa khayru nnasi inda allah inna alladi no on yuhsinu moƴƴotoɗo ila jarihi faade kawtal makko huwa khayru nnasi ko on ɓuri moƴƴagol e yimɓe ɓen fof inda allahi ka allah qala rasulullah sallah sallam nela sa sallam ɓe maaki khayrul ashabi wo ko ɓuri moƴƴagol e yimɓe ɓen fof inda allahi ka allah khayruhum ko on moƴƴotoɗo li sahibihi wonande wondiɗɗo makko wa khayrul jirani ko ɓuri moƴƴagol kadi wo e kawtal fof inda allahi ka allah khayruhum ko on moƴƴotoɗo li jari kawtal makko ngal o ɗuna sa sallam kadi ɓe maaki la yadkhulu ljannata man la yaman jarahu biwaqihi hay goto e meɗen natta aljanna si o ɗoftaki kawtal makko ko ɗum waɗi ara eɗen duwa wadde attention moƴƴa wona seeɗa ara e ɗum ɗon hino ɓuri moƴƴugol fii ɗum ɗo ɗen ko ɗum waɗi nela sallah sallam ɓe yewtike en ñande goo goɗɗo goo hino yawde ka musiɗɗo makko julɗo o ari hanka laawol allah subhanahu wa ta'ala jippini malaikajo wattintinimo neɗɗo o ari o jooɗi o habbi ɗon on neɗɗo o watti wasi ko neɗɗo on ari hino feƴƴude o landimo o inni ko honto wonɗa yawde o inni wo miɗo yaade ɗo e nokkel kaari miɗo yaade ɗo hiwragol ɗo ɗen musiɗɗo am mi wayrimo fota wona seeɗa mi annda ko honɗum waɗi après oya innimo wo ko goɗɗum o waɗannoma ko ɗum wonɗa yaade si yo yoɓite ka ko honɗum wo hay fus o waɗa ko waɗi ko fii miɗo yaade fii allah mon naɓir gollan toon ɗen mi huuromo ɓay mi wayrimo hiide on anndi ziyaraji goono toon ɗen woɓɓe ziya e ndaarugol ɗuma musiɗɗo maɓɓe o foti hara ko goɗɗum no gasa haray on tigi joytanimo ma ɗum ɗo haray ko dakkanɓe woni koye gadna gaaɗe woni hakkunde maɓɓe on ɗon noon woni wo min ko fii allah woni yaarugol mi hiwromo sabu mi wayrimo après oya inni wo neɗɗo on inni wo miɗo weltine allah subhanahu wa taala wo yaafi kama bakkatugimaɗin ɗi wannoɗa ɗin fof jaka en anndi hiwragol musiɗɗo mum julɗo hara ko fii allah yaaruɗa hara wona fii goɗɗo hara wona fii goɗɗo mante jaka yiɗa o joddika allah subhanahu wa taala hay ko malaika ɓe ganda fii muɗum ko ɗum waɗi kadi qisasul anil jar qissa fi kawtal يرى أن امرأة كان في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم تكثر من صيامها وصدقاتها وصلاتها ولكنها كانت تؤذي جيرانها لسانها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها في النار 3 مرات ñanndegon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe jooɗodi e sahabaɓe maɓɓe ɓe yii ɓure sonnaajo hino feƴƴude nelaɗo sa sallam ɓe lanndi sahabaɓe ɓenni o ɓure ɗo ɗen golle makko ko honɗum sahabaɓe ɓe maaki wo o ɓure ɗo ɗen ko yiyoton o ɓure sonnaajo ɗo ɗen o waalay juulude o ñallay hoorude kono sahabaɓe no ɓe watti honnum ɓe inni wo kono o lorray kawtal makko nelaɗo sallam kono ɓe maaki ɓe innaali o naatoya yiite de o ɓe inni hiya finnar himo ka nder yiite laaɓi tati ɓe haali ɓe inni himo ka nder yiite jaka en anndi dewe men ɗen fof hiɗen waɗde dewe men ɗen fof hiɗen juulude hiɗen hoorude hiɗen rewirde allah no haaniri no rewireede
kono tawi e reenaaki e lorrugol kawtal meɗen haray ko wonɗen ko wadde fof haray ko négatif haray ko zéro haray ko yiite wonani en kono noon haray tigi tigi on ɓurte wakkilagol ka dewe Allah subhanahu wa ta'ala ɓurten noon kadi wakkilagol kadi e fii lorrugol kawtal meɗen ɓay lorrugol kawtal ɗum wona ko weli fii mi ƴetta exemple wonɗo ɗo jooni min e oɗo gorejo am meɗen hoddi suudu wooturu miɗo dow himo ley mo joyti fayɓe miɗo mari fayɓe kono fayɓe am ɓen son jayi mo heɓata o heɓata ko ɗano o heɓata ko ɓeygure makko nen ɗano ko wallahi haray min ɗum ɗo moƴƴanaɗam min noon haray ko min won responsable on na ɓiɓɓe am ɓe ma ɗum ɓeygure ande o responsable ko min yewtata ɓeygure ande min aɓe accu lorrugol ɓeya ko tawi noon enen e yewtata ɓeygureji men ɗi o andi haray ɗon Allah subhanahu wa ta'ala haray mo marane yiite haray noon ɓurten wakkilagol fii ɗum ɗon nden ko ɗum waɗi kadi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe inni tabassumuka ala wajhi akhika sadaqa e caka en andi ino woodi kadi ko sadakaji kadi okkirte hara wona ittugol mbuuɗi hara wona okkorgol goɗɗo ñaamete ɗa waawi hara ka a pauvre jo ɗa waawi ittugol sadaka an kadi hara baraji maɗin hay gooto annda fii majji so wona Allah subhanahu wa ta'ala hay malaika ɓen annda ittir baraji ɗi jogiteɗaɗi ɗum noon ko honɗum woni ɗum ɗen si a fotti e musidɗo ma on hiwroɗamo salminamo jalanamo landoɗamo so ɓe wura makko noon e jam ko ɗum ɗo woni ɗum kono hara wona yon fottu tun inama assalamu aleykum warahmatullah hara yeeso ma ngon hino haray ngo weltaki ɗum moƴƴirano so tawi a fotti e makko hara yeeso ma ngon no henti salminamo ha moƴƴa landoɗamo ɓe wura makko nen no e jam haray ko baraji wodanma ka Allah subhanahu wa ta'ala ɗi malaika ɓen anda ittiri muɗum kañumma enen kadi ko en anda ittiri muɗum ɗum kal ɓe inni an abi hurayra an abi hamzata anas bni malik radiyallahu anhu خادم الرسول صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يؤمن أحدكم حتى ليحب لأخيه ما يحب لنفسه ولا يؤمن أحدكم هاي غوتو يمede wo gondinta hatta yuhibba li akhi ha on tigirana musidɗo makko ko yiɗani kon hoore makko jaka en andi ɗum ɗo kadi o fanni a yiɗanaali musidɗo ma ko yiɗanɗa ko hoore ma haray taw a gomɗinaali arten kadi ɗo ɗen ka haqqul muslim ala al muslim haqqe julɗo e musidɗo makko julɗo ɗum kadi ko piiji jeego oɗum ɗoyni wo ida laqitahu si a fotti e makko fa sallim alayhi salminamo salminangu labangu ida da'aka si o noddima kadi o noddima kon hara noddugol ngol ɗon hino woni différent hara wona noddugol ngol ɗaɗen hara iɗen andi ɗon ɗen gonga ɓeya ka ɗuma ɗaɗen ka anniversaire ji maɗum iɗen andi ɓeyna goɗɗo e goɗɗo no noddidirde ɗaɗen hara wona ɗum ɗon nden ida da'aka si o noddima kadi notoɗa fajiru notoɗamo kadi ida spansaka si o laaɓannima reedu o jonnima conseil jaɓa conseil on tawi ko conseil moƴƴuɗo fansahu jaɓamo ida atisa si o iini kadi o inni ushio fa hamida Allah o yetti Allah fa shammithu duwanoɗamo kadi ida marida si o nawni kadi ko haqqema kadi yo gondaroyam fa udu ida mata si o maayi kadi fatba janazatahu ko ya ɗowtu kadi fure makko on harano haqqeji ɗin haqqe muslim ala muslim ɗon kadi no woodi ka no yara kadi piigi tati haqqe an e miñirawo ma hara ko enɗam maɗa ɗon no yara feere ma haqqe hara ko julɗo kañumma e islamu ɗum ɗon kadi hiɗon kafi haɗe kadi haqqe kadi gooto kadi hino toon ɗen hara
on ɗon haqqe kadi ko haqqe ɗuma ara onti ko chrétien jo on ɗon ko haqqe goto jogitaniɗamo tawi ko musidɗo ma julɗo ko haqqeji ɗiɗi jogitaniɗamo tawi noon an on tigi tawi ko on nene goto haray ko haqqeji tati jogitiɗamo haray ko en ɗanɗan kañumma e islam o